හොඳයි මේ උදෑසන මේ කාලේ වෙදිනු අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අපි බලන්න යනවා. దేవుని వార్తే పాత్రుడిలో අපි බැලුවා நம்ம பார்த்தோம் ඒ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම ගැන. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வழிநடத்தல் ඒ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வசனம் හරිද? එතකොට මේ අභිමුඛය අපට නිතරම තියෙන එකක්. இந்த பிரசன்னம் எந்த வேளையிலும் எங்களோடு இருக்கிறது. මම කිව්වා සුමාන උන්වහන්සේ බලා සිටිනවා ආලේප කරන මිනිස්සු සොයනවා උන්වහන්සේ. உலகளவில் நாங்கள் பார்த்தோம் தேவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் தேவன் அபிஷேகிக்க மனிதர்கள். මොකද ඒ අයට මේ දේව අභිමුඛය රැගෙන යන පිරිස. அந்த மனிதர்களோடு தேவனுடைய வழிநடத்துதலாக நடத்தி செல்ல. මේ ලෝකේ හැම තැනම කිතුරුවෙන්ගේ ජීවිතේ මේ අභිමුඛය තියෙනකොට ඒක යන තැන රැගෙන යනවා. உலகத்தில் கிறிஸ்தவருடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய பிரசன்னம் இருக்கும்போது அது நடத்தி செல்லும். මම කිව්වනේ සමහර අය ඉන්න ෂොක් වෙච්ච අය අනිත් අය චාර්ජ් වෙච්ච අය. போதகர் சொன்னபடி சில பேர் கரண்ட் ஷொக் அடிச்ச மாதிரி இன்னும் சில பேர் சார்ஜ் ஆகுற மாதிரி. චාර්ජ් වෙච්ච අය තමයි හොඳ. ෂොක් වෙච්ච අය වැඩක් නෑ. ඒ අන්‍ය දාසාවෙන් කෑ ගහලා ඊට පස්සේ එතන ඉන්නවා. சொல்லுங்கக்கா. அந்நிய பாஷையிலே இப்பொழுது பேசி அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லை. හරි. හැබැයි අපේ ක්‍රියා එකේ 8 යමක් කියනවා. எங்களுக்கு அப்போஸ்தலர் ஒன்றில் சொல்லப்படுகிறது 8ஆம் வசனம். මොනවද කියන්නේ මේක ගොඩක් අය තාම තේරුම් ගන්න නැහැ. இதை சில பேர் விளங்கிக் கொள்ளவில்லை. பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பலனடைந்து எருசலேமிலும் யூதேயா முழுவதிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் எனக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் என்றார். නුඹත් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නුඹලා කෙරෙහි පැමිණි කල නුඹලා බලය ලබන්නවිය. එවිට නුඹලා ජෙරුසලමෙහිද මුළු යුදෙහිද සමාරියෙහිද පොළවේ සීමාව දක්වා මාගේ සාක්ෂිකාරයෝ වන්නවියයි කීසේක. ඔව් දැන් මෙතන இந்த இடத்திலே සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ආකල பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும்போது නුඹලා බලය ලබන්න ඕනේ. பலனடைந்து දැන් මේක ස්ථිරවම කියන දෙයක්. இது இந்த நாளும் சொல்லப்படுற வசனம். உறுதியாக உறுதியாய் சொல்லப்படுகிற வசனம். හරි. දැන් මේ සුද්ධාත්මය ලැබූ අය இந்த பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையை பெற்றவர்கள் මොනවද වෙන්නේ? என்னவாக ඒ போகிறார்கள்? සාක්ෂිකාරයෝ වෙනවා. அவர்கள் சாட்சிக்காரராக இருப்பார்கள். ඉතින් සුද්ධාත්මය ලබලා තියෙනවා. எத்தனை பேர் பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையை பெற்றிருக்கிறீர்கள்? ඔබ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සාක්ෂිකාරයෝ. பெரிய ஒரு பிரச்சனை சாட்சிகளாக இருப்பீர்களா? සාක්ෂිකාරය කියන්නේ කවුද? சாட்சிக்காரர்கள் என்றால் என்ன? සිද්ධියක් දැක්ක සිද්ධියක් අත්දැක්ක කෙනෙක් ඒ කතාව අපෝ කියන්නේ. ஒரு காட்சியை கண்டவர்கள் ஒரு காட்சியை சொல்லக்கூடியவர்கள். හරි. දැන් එක තැනක් විතරක් නෙවෙයි. ஒரு இடத்தில் மாத்திரமல்ல. මොනවද එතන කියන්නේ? என்ன சொல்லப்படுகிறது அந்த இடத்தில்? යෙරුසලමේ ඉඳලා එරුසලමෙහිද මුළු යුදෙහිද සමාරියෙහිද ඔව්. පොළවේ සීමාව දක්වා මාගේ සාක්ෂිකාරයෝ වන්නවියයි කීසේක. හලෙලූයා. මේක නවත්තන්න බෑ. තමා සාක්ෂිකාරයෙක් වෙන එක නවත්තන්න බෑ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඉන්නවා නම්. ஆசிரியராக இருக்கும்போது நீங்கள் சாட்சிக்காரராக இருக்க தடுக்க முடியாது. පල්ලියට එනවා නම් නෙවෙයි. சபைக்கு வரும்போதல்ல. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තමා තුළ ඉන්නවා නම් තමා සාක්ෂිකාරයෙක් වෙනවා. நீங்கள் சாட்சிக்காரராக இருப்பீர்கள். තමා ඉන්න තැන நீங்கள் இருக்கிற இடத்தில் යෙරුසලමේද எருசலேமிலும் යුදේයාවේද யூதேயாவிலும் සමාරියාවේද சமாரியாவிலும் ලෝකයේ සීමාව දක්වා. உலகத்தின் கடைசி பரியந்தத்திலும் යරුවන්සල සුද්ධිවන්ත වෙනවා. මට ලොකු අවස්ථාවක් ලැබුණා මේ දේ කරන්න. சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது இதை செய்வதற்கு. මම හිතිය තැන නුවර යෙරුසලම நான் இருந்த இடம் கண்டி எருசலேம் යුදේයාව මාතලේ யூதேயா மாத்தலை දැන් රත්වල සමාරියේ இப்பொழுது ரத்துடை சமாரியா
ලෝකේ හැමදාම යන්න අවස්ථාව දෙනවා. எல்லா இடத்துக்கும் போக சந்தர்ப்பம் கொடுத்திருக்கிறார். සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. சம்பூர்ணமாய் இருக்கிறது. උන්වහන්සේගේ කීම සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. தேவனுடைய சம்பத்து சம்பூர்ணமாய் இருக்கிறது. උන්වහන්සේගේ වචනය සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. தேவனுடைய வார்த்தை சம்பூர்ணமாய் இருக்கிறது. තමා ඉන්න තැන සාක්ෂිකාරයෙක් වෙන්න. நீங்கள் இருக்கிற இடத்தில் சாட்சிக்காரராய் இருக்க வேண்டும். දැන් මේක ගොඩක් වෙලාවකට ගොඩක් අය තේරුම් අරගෙන නැහැ. இதை நிறைய பேர் விளங்கிக் கொள்வதில்லை. ඒ කියන්නේ ඔබ සාක්ෂිකාරයෙක් වෙනවාමයි. நீங்கள் சாட்சிக்காரராய் வேண்டும் வேண்டும். ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කියන දෙයක්. இது தேவன் சொன்ன காரியம். සමහර විට සාක්ෂිකාරයෙක් சில சந்தர்ப்பங்களில் சாட்சிக்காரராக ஆவீர்கள். පුළුවන් නම් සාක්ෂිකාරයෙක් වෙන්න. முடிந்தால் சாட்சிக்காரராக இருப்போம். නම් ප්‍රශ්නයක් තියෙන කොයි හරි තමයි ඉන්නේ. இப்பொழுது பிரச்சனை எந்த இடத்தில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள்? ආ කී දෙනෙක් කියනවා මම සාක්ෂිකාරයෙක්. எத்தனை பேர் சொல்றீங்க நாங்க சாட்சிக்காரராக ඔබට අත இருக்கோம்? උස්සන්න එපා. பொய்க்கு கையை உயர்த்த வேணாம். හරි. අපි අනිත් අය ඉදිරියේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවනය අපි පෙන්වන්න. நாங்கள் மற்றவர் முன்னாடி கிறிஸ்துவின் ஜீவனை வெளிப்படுத்த வேண்டும். මොකද උන්වහන්සේ අපට අධික අපි ගායනා කරමු සියල්ල සපයන්නේ நாங்கள் படிக்கிறோம் தேவன் எல்லாம் பார்த்துக் கொள்வார். සුවයද කියන දේ. சுகத்தை கொடுப்பார். යහපත් දේ දෙන්න. நல்லதை கொடுப்பார். ඒ උන්වහන්සේ අධික ජීවනය අපට දෙනවා. தேவன் எனக்கு அதிகப்படியான ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார். උන්වහන්සේ සුවය දෙනවා. தேவன் சுகத்தை கொடுப்பார். සමාදානය දෙනවා. சமாதானத்தை ප්‍රඥාව දෙනවා. ஞானத்தை දැනගැනීම දෙනවා. தெளிந்த புத்தியை සමාදානය දෙනවා. சமாதானத்தை கொடுப்பார். උන්වහන්සේ නැවත අපිව ගොඩනගනවා. தேவன் பரிசுத்தத்தை கொடுப்பார். උන්වහන්සේගේ නාමය බලවත්. தேவனுடைய நாமம் பலனுள்ளது. කියන්න උන්වහන්සේගේ නාමය බලවත්. சொல்லுங்க தேவனுடைய நாமம் பலனுள்ளது. පිලිපි 2:10 කියමු. பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரம் 10-11 வாசிப்போம். ස්වර්ගයේද පොළොවේද පොළොව යටද සියල්ලන් යේසුස් යන නාමයෙන් දන නමන පිරිසත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ බව පියවූ දෙවියන් වහන්සේගේ ගෞරවය සඳහා සියලු දිව්වයින් ඒත්තු ගන්න පිරිසක්ය. සියලු නාම වලට වඩා උසස් නාමය. தேவனுடைய நாமம். සෑම හැම දෙයක්ම නමක් තියෙනවනේ. எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேர் இருக்கு. වලට නම නැද්ද? තියෙනවා. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. මේකට නමක් තියෙනවා. இதுக்கு ஒரு நாமம் இருக்கிறது. හරිද? ගොඩක් වෙලාවකට අපි මේව තේරුම් ගන්න. சில சந்தர்ப்பங்கள் நாங்கள் இதை விளங்கிக் கொள்வதில்லை. මේ හැම දෙයක්ම இது எல்லாவற்றிலும் හරි. අපේ ජීවිතයේ එරෙහි වෙන හැම දෙයකටම විරුද්ධව අපිට කියන්න නාමයක් තියෙනවා. நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறுகிற எல்லாவற்றையும் சொல்ல ஒரு நாமம் இருக்கிறது. හරි. කොවිඩ් වලට ඉහළින් යේසුස් වහන්සේගේ නාමය කොවිඩ් දරනමන්න ඕනේ. போது இயேசுவின் நாமம் ඩෙන්ගු දරනමන්න ඕනේ. எங்கும் முழங்கால் படியிட வேண்டும். දුප්පත්කම දරනමන්න ඕනේ. கஷ்டம் නැති බැරිකම දරනමන්න ඕනේ. இல்லாதவர்கள் முழங்கால் படியிட வேண்டும். සමහරවිට කටකුත් නෑ වගේ. ඒ උදාහරණයක් මේ ජීවත් වෙනවා වගේ තමයි ඉන්නේ. எல்லாரும் சம்பூர்ணமாய் வாழ்வது போல் வாழ்கிறோம். සමහර තියෙන ණයට ඉහළින් තියෙන එකම නාමය යේසුස් වහන්සේ. ஆமென். பேச வேண்டும். මධ්‍යසාරයට විරුද්ධව දුම්මැටියට විරුද්ධව கோயிலுக்கு விரோதமாக ඒ වගේම කුඩු අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය අරමවල ඔක්කොම විරුද්ධව ඒ නාමය උසස්. விரோதமாக தேவனுடைய உயர்ந்தது. තනිකමට ඉහළින් ඒ නාමය උසස්. விரோதமாக தேவனுடைய நாமம் உயர்ந்தது. මේක තමයි සුභාරංචි. இதுதான் சுவிசேஷம். මොකද මම කියන්නේ? நான் என்ன சொல்றது? අපේ මිනිස්සුන්ට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. மனிதனுக்கு சொல்வது අපේ මිනිස්සුන්ට දෙන්න දෙයක් තියෙනවා. நாம் மனிதனுக்கு கொடுப்பது கொண்டிருக்கிறது. අද இன்று යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා. ආමෙන්. එනිසා අපි මේ කාරණා සියල්ලට විරුද්ධව ஏனென்றால் நாங்கள் இந்த காரியத்துக்கு අපේ ජීවිතයට විරුද්ධව නැගිටින සෑම දෙයකට විරුද්ධව අපිට නැගිටින්න පුළුවන්. எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் எழுப்ப முடியும்.
ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපේ ඔළුවේ ජරා කරනකම් අපි බලාගෙන ඉන්නේ. உங்களுடைய பிரச்சனை இருக்குது எங்களுடைய தலையிலே அசிங்கம் இருக்கிறதையும் பார்த்து கொண்டிருக்கோம். අද ගොඩාක් වෙලාවට අපේ ප්‍රශ්න අපිම හදාගත්තේ. சில பிரச்சனை நாங்களா உருவாக்கி கொள்வது. දෙවියන් වහන්සේට බැලලා වැඩකුත් නැහැ, යක්ෂයාට බැලලා වැඩකුත් නැහැ. பிசாசு கேசியும் வேலை இல்லை, தேவனுடைய கேசியும் வேலை இல்லை. අපි දැනගන්න. நாங்க விலையும் අපිට கொள்ளுவோம். විරුද්ධව எங்களுக்கு விரோதமாக සටන් කරන එකෙක් ඉන්නවා. போர் செய்கிற ஒருவன் இருக்கிறான். හැබැයි සියල්ලට කියන යේසුස් වහන්සේගේ නමයෙන් බලන්න. மாறியாக இயேசுவின் நாமம் இருந்தது. අපි මේ ගණන් දීමක් තියෙන්න ඕනේ. எங்களுக்கு ஒரு கணக்கு ஒப்புவித்தல் இருக்க வேண்டும். අපේ ජීවිතය ගැන எங்களுடைய வாழ்க்கையை குறித்து අපි ජීවත් වෙන විදිය ගැන நாங்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கையை குறித்து ගණන් දීමක් තියෙනවා. கணக்கு ஒப்புவித்தல் ஒன்று இருக்க வேண்டும். මේක හරි වැදගත්. இது அதிக முக்கியமானது. අපි ක්‍රිස්තියානි කියලා කියනවා. நாங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்கிறோம். නිසා අපි ඒ අපේ පියාණන් වහන්සේට දෙවියන් වහන්සේට අපි ගණන් දීමක් තියෙනවා. உங்களுடைய பிதாவுக்கு நாங்கள் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும். උන්වහන්සේ සුවය දීලා සමාදානය දීලා ගැලවීම දීලා මේ ඔක්කොම කරලා தேவன் எங்களுக்கு ரட்சிப்பு கொடுத்து சுகம் கொடுத்து எல்லாம் செய்திருக்கிறார். අධික ජීවනය අපිට දීලා அதிக ஜீவனையும் கொடுத்திருக்கிறார். උන්වහන්සේ අහබලානේ දීද? தேவன் வானத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். නෑ අපි ගණන් දීමක් දෙන්න ඕනේ. நாங்கள் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும். හරිද? අපි අද ඉන්නේ දුර්වල නම් நாங்கள் விசுவாசத்தில் பலவீனம் உள்ளவர்களானால் අද ස්වාමීන් වහන්සේ තරවටු කරනවා සමාන. சில பேருக்கு தேவன் මද ඇදහිල්ලත්නි. மகனே நிறுத்துங்கள்னு சொல்றாரு. அத்த விசுவாசிகள் ඇයි කිව්වේ? ஏன் අද அப்படி ගොඩක් சொல்றாரு? වෙලාවකට අපි කිව්වොත් එහෙම අර ඇදහිල්ල නැහැ කියලා අපිට ගහගන්නේ. சில பேருக்கு விசுவாசம் இல்லைன்னு சொன்னா எங்களோட அடிச்சுக்கிற வராங்க. ඈ ඒක තමගේ ජීවිතේ පේනවා. அது சில பேருடைய வாழ்க்கையில விளங்குது. තමා ජීවත් වෙන විදිහෙන් පේනවා තමා ඇදහිල්ල තියෙනවද නැද්ද කියලා. சில பேருடைய வாழ்க்கை முறையிலே விளங்குது விசுவாசம் இல்லைன்னு. ඒ අපි ගොඩක් වෙලාවකට දෙවියන් වහන්සේට අගෞරවය කරනවා. நாங்கள் சில சந்தர்ப்பங்களில் தேவனை அகௌரவப்படுத்துகிறோம். නේ කොහොමද අපි ජීවත් වෙන විදිය? எப்படி நாங்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கை முறை උදෑසන இந்த காலை வேளையிலும் මම කියන්නේ අපි நான் சொல்ல விருப்பம் මට ගැලවුම්කාරයෙක් අවශ්‍යයි. எனக்கு ஒரு ரட்சகர் ஒருத்தர் தேவை. ඕගොල්ලන්ට කොහොමද දන්නේ? உங்களுக்கு எப்படியோ தெரியாது. ඒ මට කියන්න කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. எனக்கு சொல்றதுக்கு ஒருத்தர் இருக்கணும். ඔබට කියන්න කෙනෙක් ඉන්නවද? உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு ஒருத்தர் இருக்காரா? දෙන්නේ තුන්දෙනෙක්. දෙන්නේ තුන්දෙනෙක් කියනවා. අය අනිතර මොකද කරන්නේ? மற்றவர்களுக்கு என்ன ඔක්කොම நடக்கும்? ගෑ ගහලා කියනවා ඕ අපේ. එහෙමනේ කියන්න ඕනේ නෑ මේක. අද ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. இது இப்படி අද ලෝකෙට ඇහෙන්න ඕනේ අපිට කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. නේ? අපි නැති බැරි අය නෙවෙයි. நாங்கள் இல்லாதவர்கள் அல்ல. අපි ඇති හැකි අය. මොකද? අපි ඇති හැකි අය. දැන් ලෝකේ කියන්න පුළුවන් අපිට පිස්සු කියලා. உலகத்தார் எங்களுக்கு சொல்ல முடியும் பைத்தியம் என்று. නමුත් ලෝකේ වචන නෙවෙයි මට ඕනේ. දිව්‍යන් වහන්සේගේ වචනේ කියනවා. උන්වහන්සේ මගේ සපේ. ආමේන්. உலகத்தில் வசனமுள்ள தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுறது தேவன் எங்களுடைய சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கக்கூடியது. ඒ අපි ගොඩක් වෙලාවකට මේ මෙහෙම කතා කරනකොට කියන මේවා විනිශ්චය කරනවා. சில பேர் நினைக்கிறாங்க நாங்க நியாயம் தீர்க்கிறோம். දැන් බයිබලේ මොනවද කියන්නේ? வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? මතේ 7:16 සිට 20. மத்தேயு 7ஆம் அதிகாரம் 14 லிருந்து 20 ඔවුන්ගේ පළවලින් නුඹලා ඔවුන් හැඳින ගන්නවිය. මිනිසයෝ කටුගස් වලින් මුත්තික පළවත්, කොකටු වලින් අත්තිකා පළවත් නිලා ගනිද්ද. දැන් මෙතන මොනවද කියන්නේ? இந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்படுகிறது? මට බලන්න එපා ඈ. බයිබලේ කියන්නේ මේක. வேதம் சொல்லுகிறது මොනවාද? තමාගේ ඵලය. உங்களுடைய கனிகளினால் තමා එළියට දාන්නේ මොනවද? நீங்கள் வெளியே என்ன போடுகிறீங்க? තමා ජීවත් වෙන ආකාරය කොහොමද? நீங்க வாழ்கிற வாழ்க்கை எப்படி? ඒකෙන් තමයි அதான் මිනිස්සු තමන්ව දැනගන්නේ. அதன் மூலம் தான் அறிந்து கொள்ள முடியும். නේ? දැන් සමහර අය කිව්වොත් මේ අත්ති මේ බොකට වලින් අත්තික ඒව තේරෙන්නේ නැහැ. මේ බටු පැල කරලා බන්නක්ක බලාපොරොත්තු වෙනවා නේද? கத்தரிக்காய் முளைச்சு வெண்டிக்காய் எதிர்பார்க்க எழுமா.
ඒ ගොඩාක් අය මඤ්ඤොක්ක බල කරලා බතල බලාපොරොත්තු වෙනවා. மனிதக்காக விலைக்கு போட்டு பத்தலையே பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். විශේෂයෙන් ක්‍රිස්තියානි. விசேஷமாய் கிறிஸ்தவர்கள் ඇදහිල්ල වැඩි නේ. விசுவாசம் கூடயே. ඊළඟට මොනවද කියන්නේ? அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லப்படுகிறது? එසේම සියලු හොඳ ගස් හොඳ ඵල දරයි. පොඩ්ඩක් හොඳ ගස් මොනවද කරන්නේ? හොඳ ගස් වලින් නරක ඵල අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඇයි? ඒවා හොඳ ඵල. நல்ல மரத்தில் நல்ல கனிகளை தான் හොඳ දේ තමයි එළියට දාන්නේ. நல்ல கனிகளை தான் යහපත් දේ තමයි එළියට දාන්නේ. நல்லவைகள் தான் வெளியே வரும். හරිද? මොකද ඒවා භුක්ති විඳින්න පුළුවන්. මිනිස්සුගේ ජීවිතේ තියෙන මේ යහපත්කම භුක්ති විඳින්න පුළුවන් දෙයක්. அதை பார்க்க முடியும் நல்லவைகளை. නමුත් නමුත් නරක ගහ නරක ඵල දරයි. ඔය ඉතින් අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නෑනේ. මේ නරක ගහ නරක ඵල දරයි. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුගේ ජීවිතේ ඇතුලේ නරක නම් තියෙන්නේ ඒක එළියට එනවා. மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் கெட்ட காரியங்கள் தான் அது வெளியே வரும். මේ තමයි මොනවද කරන්නේ? நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்? දැන් මේකේ සමහර අය අපි රහස් ජීවිතයක් තියෙනවා. சில பேருக்கு ரகசியமான வாழ்க்கை வந்து இருக்கிறது. ඉරිදාට තියෙන හිනාව නෙවෙයි සුමාන දවසේ තියෙන්නේ. ஞாயிற்றுக்கிழமை இருக்கிற சிரிப்புள்ள மற்ற நாட்கள்ல. ඉරිදාට තියෙන හැසිරීම නෙවෙයි සුමාන දවසේ තියෙන්නේ. ஞாயிற்றுக்கிழமை இருக்கிற நடத்தை எல்லாம் மற்ற நாட்கள்ல. නේද? ඒ වගේම அந்த மாதிரி අපි වෙන වෙන දේවල් අපි කරන්න යනවා. நாங்கள் வேறு வேறு காரியங்கள் செய்ய பார்க்கிறோம். යේසුස් වහන්සේ අපේ ජීවිතේ කර තිබෙනා වූ දේ දැක්කම இயேசு கிறிஸ்துவானவர் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செய்ததை நாங்கள் பார்க்கும்போது යහපත් ඵල තමයි අපිට තිබෙන්න ඕනේ. நல்ல கனிகளை தான் நாங்கள் கொடுக்க வேண்டும். ඇයි? කීදර කියන යේසුස් වහන්සේ මා තුළ කියලා. எத்தனை பேர் சொல்றீங்க இயேசு சுவாமி எனக்குள்ள இருக்கிறார்? ඔව් එහෙනම් නරක ඵල එන්න විදියක් නැහැ. கெட்ட கனி கொடுக்க இடம் வராது. මේ මම හොරෙක් වෙන්න විදියක් නැහැ. நான் திருடனாக මම බේබද්දෙක් වෙන්න විදියක් නැහැ. குடிப்பழக்கம் මම බේබද්දෙක් වෙන්න විදියක් නැහැ. நான் குடிகாரனாக முடியாது. නේ මම සිගරට් බීඩි ගුලක් බොන්න යන්නේ නැහැ. කන්න යන්නේ නැහැ. நான் சிகரெட் வெத்தலை போட மாட்டேனே. නෑ යේසුස් වහන්සේ මා තුළ ඉන්නවට මට වෙන මොනවද ඕනේ නැහැ. இயேசு சுவாமி எனக்குள்ள இருந்தால் வேற ஒன்றும் எனக்கு தேவையில்லை. නේ මම සෑහෙන්න බීපු මිනිස්සෙක්. போதுகிற ரொம்ப பிடிச்சவர். ආமா சொல்லுங்க பயப்படாம හැබැයි මේක අවශ්‍ය නැහැ. යේසුස් වහන්සේ මා තුළට ආවට පස්සේ இயேசு சுவாமி போதகத்துக்குள் வந்த பொழுது සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මා තුළට ආවට පස්සේ பரிசுத்தாவின் போதகத்துக்குள் வந்த பொழுது හරි බීමත්කම නැහැ. குடிப்பழக்கம் தேவையில்லை. ඊට වඩා දෙයක් මට දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙනවා. இந்த பெரிதான அந்த தேவன் எனக்கு උන්වහන්සේගේ බලය கொடுத்த வல்லமை. මේක මට බීමටවත් සිගරට් එකකටවත් තව එකකටවත් මොනවටවත් මට දෙන්න බෑ. கெட்ட பழக்கம் கொடுக்க තේරුණේ முடியாது. නැහැ. තාම තේරුණේ නැහැ. මම මොනවද කිව්වේ? මේ යේසුස් වහන්සේ දෙන බලය මට මේ අනිත් එකකින්වත් ලැබෙන්නේ නැහැ. எதுவுமே எனக்கு கிடைக்காது. මේක මම තේරුම් ගන්නවා. இதை நான் விளங்கிக் கொள்ள මේක මම තේරුම් ගත්තා. இதை போதகர் விளங்கிக் கொண்டார். මේක තේරුම් ගත්තට පස්සේ இதை விளங்கிக் கொண்ட பிற்பாடு හරිද? අපිට වෙනමම දෙයක් තියෙනවා බොන්න. இதை விட வேற ஒன்று இருக்கு எங்களுக்கு பிடிக்குது. බයිබලේ මොනවද කියන්නේ? வேதம் என்ன சொல்றது? බයිබලේ කියන්නේ නැහැ නේ. අපිට කියනවා මුද්‍රික පානයෙන් කෙරෙන්න එපා. திராட்சை ரசம் මුද්‍රික පානයෙන් කෙරෙන්න එපා. திராட்சை ரசத்தில் மதுபானம் கொள்ள வேண்டாம். හා? මත්ෙන්ට කියලා තියෙනවා? මොකද තියෙන්නේ? සුද්ධාත්මේ හalleluya සුද්ධාත්මේ මත්ෙන්ට කියලා තියෙනවා. ඒ නිසා මට පාර්ට්නර් බොන පාර්ට්නර්ලා ටිකක් අවශ්‍යයි. සුද්ධාත්මය බොන පාර්ට්නර් ටිකක් අවශ්‍යයි. මධ්‍යසාර බොන කට්ටිය නෙවෙයි. குடிகாரர்கள் தேவன் பரிசுத்தாவினால் தேவன் நிரப்பப்பட்டவர்கள் வேணும். හරි. මොකද මේ අය තමයි මේ ලෝකෙ වෙනස් කරන්න යන්නේ. பரிசுத்தாவினால் இந்த உலகத்தை மாற்ற முடியும்.
එනිසා තමයි මම කිව්වා අපි දෙවියන්වහන්සේට ගණන් දීම මෙච්චර දෙයක් අපතුලට දාලා තියෙද්දි අපි ගණන් දීමක් නැත්තම් අපිට ඕන විදියට අපි ජීවත් වෙනවා නම් ඇති වැඩක් නැහැ. இவ்வளவு வல்லமை ஆண்டவர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கும் போது நாங்கள் கணக்கு ஒப்பித்தல் என்றால் வேலை இல்லை. අපි පොඩි දෙයකට වහල වෙනවා. சின்ன ஒரு காரியத்துக்கு அடிமையாகினா வேலை இல்லை. ඒක තේරුම් ගන්න. இது விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். ජීවි උදෑසන. இந்த காலை வேளையில் ඒකයි මම මේක තමයි සුභාරංචි. இதுதான் சுவிசேஷம். අපිට මේව අවශ්‍ය නැහැ. இவைகள் தேவையில்லை நமக்கு. අපිට අවශ්‍ය යේසුස් වහන්සේ. உங்களுக்கு தேவையில்லை. ඔබට මේව අවශ්‍ය නැහැ. இது உங்களுக்கு தேவையில்லை. ඔබට අවශ්‍ය යේසුස් වහන්සේ. உங்களுக்கு வேண்டும் இயேசு. ඔබේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු තියෙනවා. உங்களுடைய பிரச்சனைக்கு விடுதலை இருக்கிறது. යේසුස් වහන්සේ තුල. இயேசு மூலம். ආමෙන්. මේක තමයි අපෙන් වෙන්න ඕනේ. இதுதான் எங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்க வேண்டும். ඉතින් අද උදෑසන இந்த காலை வேளையில் තමා සාක්ෂිකාරයෙක්ද? நீங்கள் சாட்சிக்காரர்களா? මේකට උත්තර දෙන්න ඕනේ තමයි. இதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் நீங்கள் தான். තමගේ හිතට තමා සාක්ෂිකාරයෙක්. இருதயத்தில் பேச சொல்லுங்க நீங்க දෙවියන් වහන්සේ சாட்சிக்காரர்கள். අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ජීවිතය උන්වහන්සේට ලැබෙනවා. தேவன் எங்கள் மூலம் பார்க்கிற வாழ்க்கை தேவனுக்கு எங்களால் கொடுக்க முடியுமா? අපේ ජීවත් වෙන සමාජය අපි සාක්ෂියක්. நாங்கள் வாழுகிற சமுதாயத்தில் நாங்கள் சாட்சிகளா? අපි අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සුත් එක්ක බෙල්ලාලා මෙයා පොඩි අරලා ඇත්තලා ප්‍රාණ මෙයා මෙතන ගිහින් හalleluya பக்கத்து வீட்டுக்காரரோட சண்டை பிடிச்சிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து இங்க வந்து அலலியான்னு ஜெபம் பண்றோம். දන්නා ගාව සරල உலகம் படிட்டு அந்நிய பாஷையில பேசுறோம். ඒ අර ගන්න මේව නවත්තන්න ඕනේ. இதை நிறுத்தப்பட வேண்டும். ඒකම කියන්නේ අපි අද අපේ ජීවිතේ කොයි තරම් දුරට අපි ලෝකයට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දරුවෝ හැදෙන්න කරනවා. நாங்கள் இந்த உலகத்துக்கு இயேசுவின் பிள்ளைகளை எப்படி காட்டுகிறோம்? මේව වංචා කරනවා. நான் வஞ்சகம் செய்யலைனா මේ සොමසාරන්නේ ගාව කරන්නේ. மனிதர்கள் எங்களை கௌரவப்படுத்த மாட்டாங்க. ඒක වැරදි. அது பிழை. ඔබ දන්නවා අද මේ කාලය තුලදී ලොකු අමාරුවක් තුලින් මිනිස්සු යන්නේ. இந்த காரியத்துக்கூட நிறைய பிரச்சனைகள் மத்தியில் நடந்து பயணிக்கிறாங்க. ඉදිරිය ඊට වඩා අමාරු වෙන්න යනවා. இறுதியில் ரொம்ப கஷ்டத்தை விடுவாங்க. අද ඉල්ලුවා. விசுவாசம் வேண்டும். ඉදිරිය ඊට වඩා අමාරු වෙන්න. இறுதியில் ரொம்ப பிரச்சனையில விடுவாங்க. ඉතින් තමාද වහන්සේ තුල පදනම් වුණේ නැත්නම් ඇදහිල්ල තුල පදනම් වුණේ නැත්නම් වචනය තුල පදනම් වුණේ නැත්නම් තමාට ඉදිරිය අමාරු වෙනවා. நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் வல்லமைப்படலாட்டி வார்த்தையில வல்லமைப்படலாட்டி ரொம்ப பிரச்சனையில விழுவோம். හරිද? අද කිව්වා කියලා හිතේ තියන්න. இன்னைக்கு சொன்னேன்னு மனசுல வச்சுக்கொள்ளுங்க. කොහොමලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕක දෙවියන් වහන්සේ ඕ ඇත්ත. හැබැයි අපි දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ඉඳීම හරි වැදගත්. நாங்கள் தேவனோடு இருப்பது ரொம்ப முக்கியம். මොකද මම කිව්වේ? நான் என்ன சொன்னேன்? දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අපි අගය කරන්න. தேவனுடைய வார்த்தையை நாங்கள் மகிமைப்படுத்த வேண்டும். උන්වහන්සේගේ වචනේ පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා. தேவனுடைய வார்த்தை பொறுத்தனை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. මම මේක කියලා අවසන් කරන්න යනවා. මොකද ඊළඟ සුමාන තමයි අපි නියම විදියට පටන් ගන්න. මතේ 6:33. மத்தேயு 6:33. මොනවද කියන්නේ? උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යද උන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකමද සොයාපල්ලා. Oh, right. Thank. හරිද? ඉදිරි කාලයේදී වෙන කාලයේදී වෙන දවස්වලදී අපි දේව රාජ්‍ය සොයන්න අවශ්‍යයි. උන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම සොයන්න අවශ්‍යයි. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நீதியை தேட வேண்டும். හරි කියවන්න. උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යද උන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකමද සොයාපල්ලා. ඔව්. මේ සියල්ලත් නුඹලාට දෙනු ලබන්නේය. Right. දැන් පොඩ්ඩක් ඉන්න. මේ සියල්ල කියන්නේ මොනවද? කී දෙනෙක් දන්නවද මේ සියල්ල කියන්නේ? இவைகள் எல்லாம் என்று சொன்னால் என்ன? හරි මේක මම තේරුම් ගත්ත දවසේ මම හිතන්නේ අවුරුදු 25කට විතර ඉස්සෙල්ලා මගේ බයිබලේ තියෙනවා ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන all කියන all these things කියන all කියන්නේ මොකද්ද? ඒකට ඇතුල් වෙලා තියෙනවා මොකද්ද? කණ්ඩ බොණ්ඩ ඉන්න යාන වාහන මුදල් ඉඩම් කඩම් ඔක්කොම இவையெல்லாம் சொல்லப்படும் போது எல்லாமே ஜீவியத்துக்கு தேவையான அத்தனையும் ස්වර්ගය. பரலோகம். ඔගොල්ලෝ බයිබලේ කොහොමද තියෙන්නේ? என்னுடைய பைபிள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு?
இவைகள் எல்லாம் කීදෙනෙක් මට කියන්න ඔබ සියල්ල කියන්නේ මොකද්ද කියලා? ඕගොල්ලන්ට සියල්ල වෙන්නේ මොකක්ද? අන්න ඒක ප්‍රශ්නේ. අද ගොඩක් අයට තාම සියල්ල තේරෙලා නැහැ. சில பேருக்கு இவைகள் எல்லாம் என்ன தெரியாது. ගොඩක් අයට තාම සියල්ල මට අනාගතය ගැන බයක් නැහැ. ஏன்னா எதிர்காலத்தை குறித்து பயம் මට හෙට ගැන බයක් නැහැ. நாளை குறித்து பயம் இல்லை. ඇයි? ஏனென்றால் උන්වහන්සේ අපි ගායනා සියල්ල බලාගනි කියලා අපි ගායනා කරනවා. நாங்க பாடுறோம் எல்லாம் பார்த்துக் கொள்வார் என்று. මෙතන විතරද? இந்த இடத்தில் மட்டுமா? නෑ උන්වහන්සේ සියල්ල බලා ගන්නවා තමයි. எப்பவும் பார்த்துக் கொள்வார் தான். උන්වහන්සේ තමයි අපේ සැපේ. தேவன் தான் எங்களுடைய උන්වහන්සේ තමයි අපේ ජීවනේ. தேவன் தான் எங்களுடைய ஜீவன். මොකද උන්වහන්සේ නැතුව தேவன் இல்லாமல் මට ජීවත් වෙන්න දෙයක් නැහැ. எனக்கு வாழ முடியாது. මොකද උන්වහන්සේගෙන් අයින් වුණොත් මට ජීවිතයක් නැහැ. தேவன் என்னை விட்டு விலகினால் வாழ்க்கையே இல்லை. அது ගොඩක් අය හිතනවා උන්වහන්සේගෙන් ඈත් වෙලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க தேவன் இல்லாம வாழ முடியும். මම රස්සාවක් කරනවා මම හම්බ කරගත්ත මට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් මම ව්‍යාපාරයක් කරනවා හම්බ කරගත්ත මට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. හොඳයි. எனக்கு வேலை இருக்கு நான் வியாபாரம் செய்றேன் நான் வாழ முடியும்னு நினைக்கிறோம். හැබැයි උන්වහන්සේගේ සැපීම නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ. தேவனுடைய கொடுப்படி இல்லாமல் வாழ முடியாது. තේරුණා නේද? ගොඩක් අයට තේරෙන්නේ නැහැ ඒක ප්‍රශ්නේ. හරි මොනවද කියවන්නේ? මේ සියල්ලත් උඹලාට දෙනු ලබන්නේය. එබැවින් හෙට දවස ගැන කනස් දැන් මොකද දැන් මං කියවනේ අනාගතේ ගැන මට බයක් නැහැ කියන. ඇයි? මක්ක හෙට ගැන මට ප්‍රශ්නේ. நாளை குறித்து මං කනස්සම් වෙන්නේ. நான் கவலைப்பட மாட்டேன். හෙට ගැන මට බයක් නැහැ. நாளை குறித்து எனக்கு பயம் இல்லை. ඇයි? ஏனென்றால் මං දන්නවා. எனக்கு தெரியும் ඒ වගේ හෙට අල්ලාගෙන ඉන්නේ කවුද කියලා. நாளை தினத்தில் என் கூட இருப்பது யார் என்று. ආමෙන් වත් කියනවා. ඒක තේරෙන්නේ. ඒක තමයි තේරෙන්නේ නැහැ නේද? මගේ හෙට අල්ලාගෙන ඉන්න උන්වහන්සේ. நமக்கு கூட இருப்பது தேவன். ඇයි? මට වෙලා තියෙන ඒවා නිසා මම අකුලගෙන ඉන්නේ. මගේ මනස පැතිරලා තියෙන දේ නිසා මම අකුලගෙන ඉන්නේ. மனசை பிடிச்சு கொடுத்ததனால நான் அப்படி இருக்கிறேன். නෑ මගේ හැඟීම මත නෙවෙයි රැඳිලා තියෙන්නේ. என்னுடைய முயற்சியினால அல்ல இது. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ. தேவனுடைய வார்த்தை. එතන අපි හිටින්න ඕනේ. அந்த இடத்தில் நாங்கள் இருக்க வேண்டும். එතන අපි ඉන්න. அந்த இடத்தில் நாங்கள் இருக்க එතන හිටියොත් තමයි அந்த இடத்துல இருந்தால்தான் දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන්. தேவனுக்கு முடியும். හරි එතන කියනවනේ. මොනවද කියන්නේ? හෙට දවස ගැන කනස්සල්ලු නොවෙලා. නොවෙන හෙට ගැන හිතන්න එපා. நாளை குறித்து யோசிக்க வேண்டாம். මේ ගැන කරදර වෙන්නේ කවුද? இது குறித்து கவலைப்படுறது யாரு? කියවන්න. හෙට දවස ඒ ගැන කරදර වන්නේ. හෙට දවසේ ඒ ගැනම කරදර වෙන්නේ. හෙට දවසේ ඒ ගැනම කරදර වෙයි. Taman ගිහිල්ලා මේවා මොනවත් කරන්න ඕනේ නෑ. ඒ කරදරේම ඇති. நீங்க போய் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம். நாளை தினம் அவருடைய දවසේ කරදරය ඒ දවසට සැරේ. ඔව් මම අද කරදරේ හෙට ගන්න ඕනේ නෑ. පෙරේද කරදරේ ඊයේද ගන්න ඕනේ නෑ. ඕනේ නෑ. ඒකයි කියන්නේ. අද ගොඩාක් අය මොනවද අද එකත් හිත දාගන්න හෙට එක අනිත් එකත් දාගන්න ඉතින් කල්පනා කරනවා අයියෝ නේ நிறைய பேர் நேத்து உள்ளது இன்னைக்கு போட்டுட்டு இன்னைக்கு உள்ளது நாளைக்கு போட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க. ඒ කරලා මොනවද කරන්නේ තමයි වපුරන්නේ මොකද්ද அதை யோசிச்சு என்ன අසහන එනාර වපුරන්නේ අසහන ඔය බලන්න වෙලා කියලා අප්පෝ ඇයි අපි දෙවියන් වහන්සේගේ විශ්වාසයෙන් தேவனுக்கு விசுவாசம் இல்லை. දැන් මේක හරි භයානක දෙයක්. இது ஒரு பயங்கரமான අපි එකක් කියන එකක් ජීවත් වෙන්න බෑ. ஒன்னு சொல்லிட்டு ஒரு விதமா வாழ முடியாது. මොනවද කියන්නේ? මොනවද? දවසේ කරදරේ ඒ දවසට සැරේ. දවසේ කරදරේ ඒ දවසට அந்த நாளுக்கு அதன் பாடு போதும். අද තියෙන ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න. இன்னைக்கு இருக்க பிரச்சனையை முடிச்சு கொடுக்கணும். මම නම් ඊයේ රෑම අද තියෙන ප්‍රශ්නෙට ස්වාමීනි මෙන්න ඔක්කොම ටික බාර ගන්න කියලා මම දාලා තියෙනවා. போதகர் என்றால் இன்னைக்குள்ள பிரச்சனை இன்னைக்கே பார்த்துக்கணும்னு சொல்லிட்டாரு தேவன். ඔබ සෝනාගන්න. தேவன் பார்த்துக்கணும். මේ එකක්වත් මට අයිති නෑ. இது எதுவுமே எனக்கு சொல்லவில்லை. මේ කරදරේ අර කරදරේ අරයාගේ කරදරේ මෙයාගේ කරදරේ ඔක්කොම නේ
දෙවනවාසේ මම යම් දෙයක් පෙන්වුවා මට ඒක කියන්න බෑ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. தேவன் எனக்கு ஒரு காரியத்தை காட்டினா அதை சொல்ல முடியாது. හරිද? මනුෂ්‍යයන් ගැන යම් දේවල් පෙන්වුවා මම ඒක කියන්න බෑ. மனுஷர்களை பத்தி ஒரு காரியத்தை காட்டினா அதை சொல்ல முடியாது. භයානක දේවල්. அது பயங்கரமான ஒரு காரியம். මේ දැස් இந்த காலை வேளையில் අපි උන්වහන්සේට හැරෙන්න අවශ්‍යයි. நாங்கள்